салом алейк бародаро тамошобино мухлисо тамошобинои наворҳои мо як ҷазира инҷо киримаш дар чӣ ҳоле чӣ аҳвол дорӣ саломатитон хубай ҳама тинҷай ҳама пурсе аҳволи мо ҳами барф бел дигар барф зад як барфи дигаре чин карда будем 97 сантиметр баъди ӯ барф зад 115 сантиметр шуд 1 метр 15 сантиметр шуд афтоб кард ҳаво гарм кард 2 рӯз барф шишт мумкин бо гашт омад дар 95 сантиметр қарор кард ай 2 рӯз то имрӯз барф бисёр зад барфи пешина барфи чӣ буд барфи қоқ буд ки тез баланд шуд барфи имрӯза барфи тарай барои мисол ҳозир нишон медиҳем ки барфи қоқа меҷиқӣ маҳкам намешава барфи ҳозирара меҷиқӣ хеле маҳкам мешава барфи тарзад и барфи тар кам мешина паст намешава баромадаем ки чин кунем чӣ қадар барф задагиай бозам ҳамон бели кӯҳнамон дафъаи гузаштагӣ чин кардем 97 сантиметр ҳамиҷа нишонаш ҳаст якта гирм буд ана ҳами то ҳамиҷара буд то ҳами гирм омадагӣ буд дёр ҳаст ина бародаро чин мекунем дар иҷа иҷаш зиёдтар барфай таҳвили ина ҳамиқа иқаш мея ана ҳамиҷа ҳамиқа барф задагиай хай ишам як ҷои дигарам чин кунем барои дирс буданаш як бор дигар як ҷои дигар чин кунем ана ҳамиҷаро чин мекунем як пайраҳаи бори какай бари ҳамира чин мекунем ина не мера барфи таҳ яхай дидӣ бачаҳо ҳамиқай ина бародаро ҳам бели кӯҳнаи мо ина ҳами барф ина ҳамиҷа омадагиай барф ина мегиримаш ина барф ана ҳамиҷаай ҳозир мерем метр қатӣ чин мекунем ки чӣ қадар барф задагиай атрофа дидӣ ҳама сафедай барф нав қарор кард ҳозир барф ягон ним соат шуд ки қарор кардагиай то ним соата меборд ҳозир мерем метра мегирем ба метр чин мекунем чӣ қадар барф задагӣ ҳаст пеши хона и паст саю тараф мотоциклам дурун барф да хай чихолша болошда каштагием боло пуш чихол эги раҳмон иҷа маҳкамай руфта баъз гашта метра гирифта чин кардан дакор ина бародаро ҳами барфи ҳамишавай ина барфе ки ҳамишав зад ина дар болои чердак мисли як телпак мондагиай дигар ҷоҳош хамидан ҳам болош мондагиай байни канёк бигӯем ҳамуҷа ана ҳамиҷа қатӣ гузаштан дар кор ҷара аввал руфтан дар кор баъд заштан дар кор ҳами симе ки мебинӣ ба таи ҳами сим сара хамно карда мегузаштӣ ҳозир ба болош мегузарӣ ҳозир мо бародаро раҳаб рӯем бигзарем ба боз суҳбата идома диҳем поёна гуфтем рӯем фикр кардем ки агар поёна бирӯй барфи боло мехамба боз пур мекунад оре ҳами барфи болоро бағалтонем баъд бирӯемш хеле хубтар нест болои чердак дабр омадем ин барфи задагӣ барфе ки дар як шав зад барфа ҳами ду пурра мекунӣ ҳами хел мерава мерем пештар ҳамта байни барф агар ҳуй кунӣ барф худаш рафтан мегира неги везе ба ин тараф ё ки ӯ тараф
جامون جوی خطرناک است. اگر یکم تعادل یعنی رونوی است تعادل اگر ارش کنی یا این طرف یا کی طرف رفتی کامرا بسیار غم‌دوز است. انا همین خیل موبایلش بردن دکور موبایلش میبری انا همین خیل میروه. کمی دیگر موندگی همیشه هم چپا کنیم با حرکت کنیم بچه‌ها کامرا غم‌دوز است. کامرا در دست گرفته یکم قین‌تره بچه‌ها کامرا میکشیم یا چپا میکنیم بعد میخمیم در رفتنیم چین میکنیم. یا بردار رسیدیم در برف رفتیم رسیدیم در جای شوقمندترین جاش. وقتی مایده سردیم برف میزد برای رفتن چردک و خود تیری که برفی چردک بروی بعد ای بالا هم چردک یالش یکنی پاری برای همین برف روی میبرم هدیم برای چردک ها ما هم رسیدیم در همونجا باز اینجا هوی میخریم اکا یکان میخچای کجلا اگر در رحمون باشه خدا نشونات یا هنه بردارو خداوند همه ما شبور نگهدار باشه نگاه میکنیم یک جایی که در پیش میگن میخی کجلا چنگا که لوی تنکا کج نباشه چیخ نباشه در همونجا قطعی هوی میخریم. رفتیم اینا همش پری میخیجه خیلی در جایی که توغری گرفتیم لوخ غاز هم پشتگیم نکی به هر حال فایده نداره. در میون در اومدیم محکم شدیم. اینا بر اومدیم برفی زدگی برفی رفتگیمون یکون 1 متر هست. اینا بردارو جا رفتیم خمیدیم اینا برفی رفتگی همه پرای متر هم آوردیم اینا بیلمون حاضر چین میکنیم هیچ چند برف زدگی هست. این بردارو بلور رو رفتیم مادیم متر هم آوردیم اینا بیل چین میکنیم سر بیل تو همینجا 1 متر 25 سانتی متر نه باز میرون در پیش نشون میدیم 125 1 متر 25 سانتی متر برف هست. مترمون یک برش دگی پیش دگی جمع کنیم مونیم سر جوش چی بود اینه برادر وطن طبیعت اینو تکراریش همین خیلی زمستان داره برادر کاری ما زیادی امروز برفی بسیار میرویم تا قایجنه پیش خونه رفتیم پس خونه یا گنجور را لو خونه هم تریسو میگیم اینا رفتن در کار بعدی اوغل رفتن در کار بارون بسیار ای بردارش ما استراحت کنیم عادی کنیم در خونه های گرم همه بزنیم زمستان اگر برف روی نباشه باور کنیم همه آدم ها ای خوردن خوشایی پیش که قیلدن یک چی فربی میشوند و فربی کشیدی کسل بسیار میشه فربه بدن فربه شدن او قدر مولی نیست جورا فربهی کسلیه برای این برادر کسی که فر بهتره حرکت که خرابتر شه یکون کسی ایراد نمیگیریم به پروا فقط که فقط همیه. خیلی برادر عزیز ما رفتن ادامه میتیم در امان الله باشید تا بازدید.